posljedica rata, da saniramo gdje god je to bilo moguće više sanirati stanje, da gradimo institucije Republike Srpske i ponosan sam na to što sam i ja jedan od onih koji je tu dao veliki doprinos, da gradimo institucije Republike koje su danas ponos Republike Srpske i služit će budućim generacijama, da razvijemo našu privredu Republike Srpske, da je bogatimo, da je jačamo, da je dišemo na viši nivo, da zapošljavamo više ljudi. To je naša energija koju smo unijeli u ideju Republike Srpske, od toga nećemo stupiti. Zato s ponosom govorimo da smo mi socijalisti utkali svoju energiju, najveću ljubav u ideju Republike Srpske i da je gradimo na poštenim osnovama i da tako treba da se gradi i dalje i da ćemo mi socijalisti nastaviti ovako kako piše ovdje socijalisti srpskog grada. Ja se želim ovdje posebno osvrnuti na aktivnosti, podršku i saradnju koju sam imao u ranjem periodu sa vašom opštinom i sa načelnikom Miljanom, kada smo razmatrali teška pitanja, složena pitanja koja pogađaju život ove lokalne zajednice, kada smo pronalazili razumijevanja i bili i imali rješenja kojima smo se kasnije bavili i provodili kroz institucije da nosili adekvatne odluke. Zahvalan sam načelniku Miljanu, koji, moram da kažem, vrlo marljivo, sa takvom dozom posvećenosti i brige radi svoj posao načelnika, sa dozom upornosti koja je ponekad i nevjerovatna, jer treba uložiti toliko energije i napora, posebno ta putovanja, dolasci i sastanci na raznim mjestima, ali uvijek vrlo jasni konkretni stavovi, zahtjevi i spremnost da nađemo rješenje. I zato mi je drago da smo dio jednog dobrog rješenja već imali oko vodovoda i da vodovod danas radi normalno i da nema onaj grč koji je prijetio da u jednom trenutku ostaje Bileće bez vode, eto to smo pitanje zajedno riješili. A sada rješavamo ovo pitanje naknada za potopljeno zemljište, jer moram iskreno da vam bude, Bileće je tu jako oštećena. To je nužno. I da u tom smislu, ako hoćemo govoriti o pravdi i pravičnosti, moramo tu odluku o raspodjeli koja je svojevremeno donesena između vaših opština promijeniti i usmjeriti je u stvari donijeti drugu odluku koja će biti poštenija, pravednija i, da kažem, na jednak način tretirati ovo važno pitanje od koga će naravno veću ekonomsku i finansku korist imati vaša opština. Zato i mislim da Miljan kao odlučan, odgovoran čovjek treba i dalje da bude vaš načelnik. Mi socijalisti ćemo u tome snažno podržati sa vjerom da on sigurno pobjeđuje i da će nastaviti veoma uspješno da vodi vašu opštinu i da pravi nove rezultate u njoj od kojih će koristiti na svaki čovjek ove opštine. Želim da vas pozovem da u strukturi ovih ljudi koji su naši kandidati za odbornike iskoristite ovaj trenutak i prepoznate u njima volju i energiju da rade za vas i u ime vas i da ih podržite na izborima. Želim da socijalisti budu u Bilećki ovdje snažan politički faktor. Ne onaj bez koga se ne može, nije nam to cilj, nego onaj ko može da učini za Bileću više, a ja sam uvjeren i garantujem da mi to možemo i da to hoćemo. I zato vas pozivam da nas podržite.